Pakiongongo mo whamatala. O ke lava ke tuku atu ai ngahi whamatala hanga tonu. Koe hae ngahi o ngongo fo ou ke tuku atu me he pure anga. Koe kaweinga o ku nofutaha pe ai e tau tokanga koe COVID taha hiva kai umaafo ke tau whainga ke tau ta ofi. E ne mafola pe koe ne alu ke takolahiange ngahi fika. Me fika whamamitaha wha ofisiare koe nei tuku mai ane afi. Ko e tongo fulu mawha pe au ko sai e toko taha ai ko toko tolu. Ko e ahoni te tau wakai ai. Neongo pe ku ave holo ngahi whamatala ko to e tānaki mai ai whika ke to e lahiange ka e toki whakahaheni pe koe mooni o ku to e toko lahiange pe o ku to mao pe o ku holo hifo pe koe haha to e mea mau inga e tuku mai e pare mea ka maafo ki aknau tolu me potungai mo ui mai ngahi potungau e ke he pe a pehe ki a ngahi whehui e lava i pe ki hano o atu ke whai mai ha no tari pe a tokoni mai pe ki a te tau tolu mo tau whanonga ko iau ko whai tau whawhitai ko tau pe ki he otua e mahino ka te tau tolu o ne palo mesi mai pe o ku whai ngofua pe o ku whai ngataa pe koe hai tu unga o e whanonga anga ka kune ia te tau tolu ai pe o tai ngata. Pe aku tu uai e tau whalala. I e ngahi ngā ue ma ngahi whatongia ko tau pe aku tau fuesia. Aku mahino ki a te tau tolu e tokoni mai ai otua. I e ngahi ta whaki kehe mea te pū e tau talango fua ke ngahi tūtu uni. O kwhe mau he potungai mo ui ke tau mui mui o whiai. Hange pe koia. Koe pau ke tui e tau mas. I taimi o ku tau alu holo ai. No fo mau o ai alu holo ke ngahi wheituu. Pau ke tau talango fua he ngahi ta whaakoia. Whano ma ngai mea pe katoa. Ngahi me au tautou whamanatu mai. Ko tau osifou mai ai ki tau tolu. Iho no ahi tuolahi. Ai ngahi tu unga koia. Pea ko tau whianga inga moia. Kawai te e tau ngahi porokalama keke. Pea te o whalahi ka te motoro ta tau pia te tau tolu tongani pe ki ngai whanua koe nei tō pure anga. Ka hoko pia e whakataha anga koe ni ko konga mahu inga ia. Pe koe hala whanonga o ku tuku atu ai e pure anga. Koe hape ngai mea o kune whiema o ke tuku atu. Ko pau pe ke tuku atu. Hange koe ngahi porokalama ko o sifotutu o i he retio. Ka koe uhi koe tau ngau i whakataha. O whai ai whiuno aki e tau ngahi porokalama. Kai kehe ke tau inasi i ngahi whamatala mahino. Ma ngahi whamatala o tokoni ki a te tau tolu hono katoa. Koe ia koe ngahi momenisi mei heni. E heni ai e paremia. Pe ki ha ni ihi. Me he kabineti. Kai o maafo ke tare ki ta mo ui. Mo ke nau tolu me ta whaaki. Mahu inga ko ia. Ko hie ko e ngahi whatongia. Ma ngahi ngā ue ko e ni. O whai ai whetoni aki. Ia ngahi ta whaaki ko ta pe. Tau kai pe hono tokanga i kina. Pe mo o whai o tau ki whonuani. Tu ke hange ka inga tonga toko lahi. O mo ofa mai ke te mau tolu i tongani. Pe koe ki talamu, pe koe pūha, pe koe kofu, pe koe hape, ha mea ka oku ai whaamu ke au mai, pe a oku te wakai pe ki he lava atu ai ngahi whamiri, ma o mai ngahi ofa ko ia. I taim ta tau o maho inga, ka pao mau whanonga mai o mo ngai mea rere, pe mo whanonga re tio ma ngai wheituu. Whawapau i oku tui ho mask, whawapau i oku whanonga holo, mo kāti huko malo i. Whakapapau i o ko ke ia e whanki i hina koe ni sanitizer. Koe uhi ngā koe taimi ko o ko tau alai ke tau ngahi talamu ma ngahi pūha ma ngai mea pehe. O te whano ma upe. Koe uhi ke whakapapau i o ko malu ho tau ngahi whamiri. Hangi koe tatalai whare mo e ako nake. Me he pot ngai mo ui. Koe aha whakapapau ni nuku alofa lala ari reipe. Pea pehe foki mai mau heni a ngahi wa atu whaki o ngongo mo whamatala. Ko awen mo Luciani Luani malava mai me he walfit poi nima ke whakahoko ai
ngā ue mahu inga koe ni ai pule anga ki ono tuku atu o ngahi whakamatara. Pea koe taimi mahu inga eni ko hi ko whepe wheitu au tau iai whapapau i au tau whanonga holope mo tau whanki i re tio pe o ko te api pe o ko te lava atu ki e te ngā ue pe o ko te whanonga i he mea rere ai mahu inga ke tau whawhanongo koe uhi ko e ngahi whamatala o whia mao ko ia ke tuku atu ke te mautoro ai kakai ko ia o e whanua. Ka pau e whawhoke tau mana tū ke kōhiri pe mo ka mata o e mawhola ko ia a he COVID tahi vai he ngai whanua i tō pure anga. Na tau mamata atu pē ki he ngahi ata pe mo e ngahi ongo ongo pe tau whanongoa pē i ono tuku mai. Ai tu unga na e au ki ai a ngahi pure anga i tua pure anga ai peki a tai whaalaua. Ka koe uhinga koe mu atu ai maha ki ia pe mo ngahi vai lasi o mo atu ia i hoho malui. Ko tongani e tau monu ia ko mo amai pe ai hoho malui pe toki hao ai maha ki. Pe o ku hao foki i he riwanga ke hao he Delta koe ni koe Omicron yen. Tau tānoa be pa tau whakaukau ke o whai o tua. Koe vai taha i he COVID tahi wa koe Omicron. Pea ko ombe ho tau whiunga. Tō maa mai pe. Pea koe mawhola koe he taimini, neongo te ke mau mai e ola. Pea koe Omicron, pea koe toi mea ke heia. Ka koe vai taha eni. Pea ko tō maa pe. Neongo kuiai e whanau o kunau mau. He au te keke nau hoho malu. Pea koe ngai whamatala ku maa pe. Pa koe taimi o tau whakaukau ai ki ai. Maa whananoa pe tau mo ui he kou hinga. Koe maa taha eni o ku tau whiau mo ia. Folo pe ai panatolo pe ai ino pe moi vai. Pe tau he wā mama o pe no whamau pe. Mo tau whawhetai ai pe ke eiki. Mo hala whanonga o tau whauai. Koe mea te pū pe ke tau talango fua pa tau mui ofi. Ia ngahi tūtu uni ko ia o kutuko mai. Tau whamalo mo whawhetai ko hi koe talango fua ai toko lahi. Neongo nei te keiki na huhu malui. Ka kuna o lava ato huhu malui. Pe iai pepa moe ni i toko lahi. Nei te eke hoani ka kua hoani. Pe whainga maari e whoki moe tua tolu pe koe posta. Koe no mea mai e pare mea ma kao minista. Ka e kamata e tau whakataha. Moe tuku atu o ngahi hongo mau inga me pureanga. Pana iwa wa whoki minista mo ui ka koko wakai. Kua ne iheni. Pea ku meheni mo toko ni pare mea. Ka mai toenga kuia o e pureanga. Minista ki mori ni kata tua pe mana ta ki lo mata ki ka ta no o ta press conference ni ko. Ke tau lotu. E o tua mawhawhi ko e mau tamai whahe ani a Fiona. Ka koe o tua e a Fiona o ke pure au niu i he mamani he vani mo mamani o mau iai. Mau unu mai ke taloni a ke lese a Fiona ke whake atu i whawhetai. Mo whamalo, mo whahikihiki. Ko hi ko e ala ofa a Fiona o tauhi mai ke mau mau e manawa mo ui. Mau ilo eiki, neongo ngahi whaingata au mau tofanga ai, ka koe mau tui, mo mau whalala o i he a Fiona. Koe o tua a Fiona o ku kaikiaha mea whaingata, pea o ku mau amanaki lelei i he mau tui mo whalala ki he a Fiona. Mau kore eiki a e tapuaki makehe ki he paremia, ek paremia, kau maa e tokoni paremia, mo e hoik minista, kau maa e kau CEO, mo mautolu ko toa pe, i he malmalu e whare koe ni, kau maa nau tolu, nau whanongo mai, i he hope,
ke mau whakapoto, i he amana ke whakahoko e mau whakataha, ke mau ha melino, mo mahino ka tek mau tolo eki, o ke pule au niu i tongani, pea ku toton mo tau, ke mau tui mo whalalat ke a Fiona, mo whalahikihik mo whalanglangi a Fiona, e mau ngahi ngau e hono kotoa pē. O mau whawheta i whamaloat ko hui ko whainga maari e kotoa pē, ko mau ke mau whiohi ai mo a Fiona, pa mau kore, ai lau maari e mau ni a Fiona, ke kāpui ai whataha ko ni, pea ke mau ilo pē eiki ko mau hao anga pē a Fiona. Mau kore ngahi me andi wa whaal ko si sukarais ko mau whamo ui. Amen. Mista tak mamata. E loto le i go kamata ke tau whataha pongpong ni. Kore pe ni ke o whatapo ni ke he toa mafi. Tapo ni ka king tupo won. Whare ha moyof. Kore pe ke hufanga i whatapa kato wha kia tu. I tau ngahi press conference ko ni. Ngai aho kon ki mun mai. Kai ke toi whakaloloa koe pongpong ni. Maha te tau ha fōua pe. At pe mo tak whehu e taha. Wai whatogia ke he e hoi kabineti. Ke maurere at ki ai. Pea koe kore pe ia tau hi mua wheu i ke no au pito ko ngā ka whainga maari e ke toe ngā ho mō kau whai o ngongo ke nau mai hanau whehu. Ane a whina e toko tolu wha recover ta. E pongpongi ni toko ono wha recover ta. Koe ki ongongo pe tau pehe o ku ki whawhi maari he ni, he koe mei ko u cluster pe ni, pe u wheitu pe ni, nei o si kamatai a se puke, hange ko pili, pia mo sopo. Au asimai pa mo i keise tahai i koro motua, au asimai mo i keise taha i wawa. Aia whainga maari e lewa ai whiawhi e mea te misa mo ui, mo ne timi, ke whaihano siofi, whaihano sivi mo toka ngai, ai keisi koni wawau mo sio pe koe hae lahi ene mafola koe ni i wawau. Ko hinga koe ola koe ia e kei lockdown pia wawau o tatau pe mo tonga tapuni. Ain kou lau u keisi aspe u klasta koe na tau tano ake ane afi tu kea kol motua wawau pia o mataika. Ai koe keisi taha na asimai mi mataika. Ai koe tu uia taini mi, pa ko whampe te mou wheu i mai pe, he ngai mea, i fo i ngai topiki ko ia, ko ngā pe, o tau taimi ko ia he pongpongi ni. I tuken ke misa, ke ne ki whamalala mai pe, pa tok tukot ke mou wheu i malo. Hello. Hello pito ik palebia, pa ko lebe ke uhufangan pe, ta whatapu. Ai, hange be ko e mea ko ia ik palemia. Ko e press conference wha mui mui. Pea mui ahoni. Ono wha e case positivi. Pea urikawa e taha. I tonga tapunia. Ko e case positivi ko e taha ko a wawau. Ko wawau ia. Kapau e tānak mai rewai ki heni e ono ni ma rewai. Tai ai mahalo ke case e taha i wawa. E sivi ko e sivi wawe o si mite taha nima. Pa mei tau ai kana e whapapau i sivi ko na o mai ko ki heni. O ku negativi e case ko ia. O kai ko ha mo kai ke pehe ku mea fo o ia. Malama be ke hoko e false positive. Ka ko e CPCR la ko e CV o ni hanga whapapau i. Ko e case ko e positive me wawau, ko e case me tuanu. Positive ia i he PCR la. Pea ko ia ai ni ihi kehe i wawau o ku ngari ko ngari he anga e mausio o ku e lava pe ke na hoko ko positive ka ko pau ke to e repeat ai sivi ko ia ke whakapapau ia ki. Hange ko e mea ki paremia, ko e tu ko e tai ni mi, ko e tokolahi taha o e
kau puke ko e niu me i he cluster ko vai ni ko me ko fo i family pea pa kuna o skamata pegi na tolu no foi api kau mo pili ai aku ko foi family pe eta ka ko ngai me ko ne ia ngai as to holo hanga ko ase ki case me matai ko e case kolobotu ko sop ai ko ngahi sopu ko familia ko ko tu ngai ko ku ai ko he tai nimi ko surveillance na fai ko e wa mo hapai ku ngoi bi he po ngawe ku fie mari he surveillance ko ya na no fa te ko ngai timi wa o hoko atu no to ko highlight ono savia pe ngai u feitu ko ni ka nai tau te fito e siga ni afie ke kau laine mua ai nai ko e CPC ala ko na o mai ko e CVA e te ni mahiwa ko kau laine mua ia he pe nai lava mo e CV rapid antigen test e ni mahiwa pe ko tu ia ko he tai nimi eu ki hoka tak pe ia pato ki na ia hanga fehu pe he ko tu ko he tai mini ko e tosi uloaki pe se te hiva valu he tai nimi ko e tosi e ua pe se te valu hiva pe ko e pustatosis o ku ia pe se te tahanima he tai nimi aia ko e tu ia ko e he tai nimi aia ku alpe taimi ke lahianga ki nautol ku nau lava mai ke whai huhu to e tau mai whaisa ki he huhu pusta i he whalaite menusil ko tausi e tahaman o ku wawe au pito e ngau e tamai ki ke whakahoko koen e pusta mahalo koe ki mea bea ku whakahoko atu e koutuia ko e mea tatau pe ko e mea fo owen he tai nei me tu ki ai he osiko e noa mai ki ahoni malo Eui tau lere pe tau fonga hi ni ma be ma tu ke tau takai taha pe ahoni la Taki mai menia pe me kau nau wa ko 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 skipa to mau ni ka to ka ka ni pa no no ko le le mo no ko va ke fai na wa ke se ko nau no ko se ko no ka ku ta ni no more pe ke tu ki ko test ko ne mai ko ni sta ni pe ki ko test na to ki bu ana ka ka au ya pe ki na ha to ka na to na to na fu ki ya ku ki na fa ni Mai mua ko kai ko sio ke si ko e ani ki para ke va ke pito. Ke wa ki para ni fo ke para ko para ku si ke me para ite. De ana te aquí po tu que ai pe a ta que ana pe si ko ke para ke va ke tu ma be tu si te mo fai te ke ma be ka kai ke ai be ha ka mari ke ma mai resupply na me to ko ni mo ala me pe ko fe ko ta ha ma lo ki ko ma mo wi ko ga ke to la yang e io o sai abito pe ia na slede mai pe foki ia no civil rapid test ka frontliners pe o ma winga pe hanga ko na ku fa ko mai e tu wang bege si o ke ne organize ka nga o ke na o to fai no CV rapid test na ka nga o ko ia line mo kadan ai sono tanto gli altri hanno famiglia, io tutti fatti tutto. Sapendo forte, che con tutti ma che quando continui con una mano. E stavo io per stavo una cara di altro, come a una fissa. Ma come non ti stavo
Catalina ko ngau ge ka ngau ko ibabau. Ko ne ia ipe ko ngau ya ke apnesi ki he isolate ko ke spe. Amo fatonga ang pe ku asymptomatic ka to ape. Ko tu he tai ni mia ki hoka te ngau ki babau. O mautui ke ilahi pe kesi. Tau tu ko o mahunga pe ke ka kai fonua. Koe vailasi pe koe COVID alpe fikai ki olunga. E pe foi tai mea o ki ai pe to ki holo me ai. Fe fa manatu o natula ke pe vailasi I he ngai fetu. Pe na mai ane po ai ola ko ia specimen na ave ko ke talamai pe ko ha fainga ko COVID ai ko Omicron. Fa papau mai. Ko specimen ne nima ai ko to nima na ave na o CV o mahino mai ko Omicron. Ai o itongane. Mo fa to nga yang ko lahiang mafola mahaki I society. Ko lahiang fainga mari ke liriu ulunganga o vailasi. Ko fumea mahino pe ia pa fa maman lai. Pau sisi e mafola faingata ke liriu hono ulunganga. Ako tu ko me mahinga ini lala ka mai ka u faingongo. E talangofu e kakai e ngai tutuni. E tutuni ni e potunga ko tutuni ni e vailasi. Ko le he vailasi e lala ke tu ho mask. Tau he ai mitai ua. E ko hinga ko tau he mitai ua. Na o sanga he causa inisio savea. Ko foi mama oia e lava ke kare. E a o ke foi mitai ua oia. Ko hinga tu e tau mask. Ke o te toi whakamafola e maha ki pa whaingata e ne humai. Ko hinga ia. Koe whano hukulawa e vailasi o nofu he kiri hanga I houa. Aia ko uhinga koe ke tau whakaapa-apa. Ka pau te tau whakaapa-apa ai mea utala mai he vailasi, e whakaapa-apa I tau tōru he vailasi, pa te tau hao. Ka pau te tau talangata tau tōru, taratu ke nofu mau, ka ke alu pe. Au ke tae ofa koe ki he toenga whamiri, pa mo he kai whanua. Ko mau koe ki mea pia ko manatu iha ke whahoka te aku mai. Io tian. O kai ke hata pe na kuku o si kuku takai tu o ua te amu e kusta. Ka ko aina na usivi. Io Luciane koe au ke pong ini na o si koe au sapade na fai CV e kau laine mua mo e kau ngau e kon fe kau akpa mo e ngai mea koe ni. Ai au ngau e pe rapid test. Hanga koe whahoha at koe na iai ngahi case na pick up he rapid test. Pako taim koe na ave o PCR la whapapau I mea I o ku positive. Ai u whaingo fuanga koe ke utui ko hapalupare mai tainim. Mini pe tahanima ku mao e olaya. Ai ku koe kau ngau e koe koe wholau koe alate ki EU a mo e wholau koe paupe ke sivi e kau ngau e penawala. Koe whenga pe ke whapapau I pe ke pe koe uhinga ia koe o lockdown ta ofi fe wholau aki. He e malawa ke toi whainga taange ai ngau e potu ngau e ke kumi a ki nau tolu koe o ku moua koe he whakoutua. Pa ko whampeo ke neongo koe keisi koe neono wha. O koe ki ha whakailonga. O koe koe uhinga ia ke talanga taai he koe Omicron ia whamaman lahi o more pe mo ui ai. Koe tāpuaki ko o tau tolu, koe tau huhu malui. Koe mea kou whai koe tokanga, koe toko tahawhi fitungea o koe o te kiai ke huhu malui. Ka hoko ha mea ka ki nau tolu alpe koe kau tolu leke reka pa koe nau tolu,
O koe ngahi maktauhi. Ko kinau tolu o tu la vea ngofua. Ai aku mahu inga au pit o te tau sio ke ne tō maa koe i he tainimi. Ke pe o, sai pe koe na ku te ke toko te whalemaki. Io, toko no whaa koe ni, o te ki ai. Ka e malawa pe ia, ke hoko hapalupalema ke hatou le kereka, ka pe, mo kinau tolu kou te ke hu malui. Ai ku mahu inga au pito pe ke ka kai whanua. Ai ngahi, tau pe tau tō koe ka matai. Whawhiho anaki ngai whanua Pasifiki ko haa moa, time koe na hau na repaid flight me Brisbane, ai foi outbreak ia ia. Ku alu ai fika ia i o lahi au pito. U whanua he Pasifiki, ko ku hange ko Kiribati, ko Solomoni, ko nau kuhu malui nau tolu o maulalo. Ko Solomoni, he laine pepe sete tau noa. Unau toki whenga nau tolu ke whai hu malui, pia ku osi i he tolu a whetupu e kau puke, iai mo e pekia. Ko tala noa pehe pia kuia e kau whai o ngon, kau maa kakai whanua. O te tau to o tau osi huhu malui, pia tau tukutukuangi, pe talangata. Te ke sai ko ia, te ke mau koe vailasi, koe osi huhu malui, pia tō maa ka koe. Ka te ke ilava pe koe, o whakamafola e vailasi, ki a taha, te ke huhu malui, ki a tō le kereka, ki a taha koe ngai maa tauhi ia, suka toto maolunga, pai whainga tā ia ki nau tōru ia ko ia, ka ke sai pe ko ia, he na ke huhu malui, pau ke kei, i he tō, o malohi e hivi malu ia i o sino. Koe sai taha, hanga ko kulawe koe nau koe pesete ni e taha ni mai pusta, pa koe pe ngai uhinga ia, te ke tiwe huku ia, o ki nau tolu. Koe alat pe koe ni, lo neongo osi mahina ni, ma koe alat pe koe ni, lahi mai ai huku malu i whaisa. E kei malawa ke hanga e potunga ai o tuku hifo, me mahina ni ma ke mahina e wha, mahina e tolu. Kai waweanga hono whakakakato, ai huku whakalahi, ai a koe koe pusta. Malo. Hai boy ko lau ko tau press conference o ko fai pe lalo e foi lalo ke o te fafu o holo e congested area e tau no pe lalo o pau ke fai ai sivi ai pau ke ha mi te tahani magimua pau ke fai o red test before kamata press conference ko ma tolu na ma osto go se ma sivi red test ko nga pe ke create a safe environment ke tau pe bota no akpe ni ai ko tau press conference o ko ke apa ya fu mi ma winga e fai a bongbong apa ikai tau toka he tōna ki, ko ngā pepa tā sāpa te pa tau toka hoko pat. E ka mateu te o mai mitahani maki mua, lere ho mou tesi, ke mahino pe mou negative pe positive, pa tok whai e tau press conference ko he hoa ko e tau ratu ai. Iyo, hoko. Pare waki, koe? Bukai mai ka koe? Koe mai ka koe, mai ka koe? Ne amanaki ke whehu ia to e paremia i he tawhako e tesi. Ma ke he bea me kau frontliner. O e kakai hange koe ni ko e kau ngai whapure anga whaata he kau CEO ke nau ngawe ma ke he. Kau ai ati mautoro koe ni. Ko kau polis whakolo. Ke whai ange hasi o ki he sivi tesi nau toluhe ku nau mahu inga o pito he ngawe koe ni. Kau e whehu i bea ki he ni stama ui. Ko e ngawe lahi e taimini ko no whenga ke Tracy e kau nau tolu ko mau he mahaki. Koe hae pore la hitaha ku mou ngahi pore o ku mou whitaulaki pia moia hi ngau e ko no whinga ke Tracy koe kau ak nau tolu ku mau he mahaki pe ku mahalo i koe ngari te mau nau tolu he Omicron. Kare pe fe ulaki. Ai ko ki kato e office pare mia na test ko to he aho. Dai fai kato e test kau whakauri kato e ko hinga pe ko ana whakau tatau kato mo nimo e ko nga na o feilak mo ka fitarak mo ka kai tu fago ne ko la mahu inga mo na tol ke mahino na negative ai kato ai ka nga i St George na fai de test ko nga me tatau pe ai ko la ko ka polis fa ko o ko to ni ha fa malo ke nga na fai pa ko le ke mo tauhi ai tu ko ne mas pa wa ko ni ma sai moia
E koe ni o ku tau pihange pe koe ni ko toa tap tolu ko pili e ni fasi matai kai ni o asi ai positive cases. O apau ke pois whakakolo ai tau hiki ai kai au ki ape o marolo ki ai. O koe kwa mea whakatain ke ha marolo mai ki ai. Ko mea ko ni neongo ko tokoni ki hono tātau fi aluholo he tai whatapu. Kai toi whatu tāma ki ai ngapa te hako mo positive o whamafola e kakai ko unau fau mai hala. Ko iai ko ai pe nai ka ki mo tolu ko ni o mo anga ofa o mai o ngau he pois whakolo. Tau hi atu tu ni ko ni o atu. Tu e mas, tu e kofnima pe tau whanofano. O paurewa koe ki lawa whai ki he ni pa ke whoki ape o maroro ki ai. Kai toktarea te misamo o ia ho whiu ia ho. Koe kaungau e koe ni frontliners ko o kau mo tolu ia i whata. Ke whai koe rapid test. Koe whamanata at penia, na o si lere koe sapane na me toko ni mange autu. Na lere pe na oange whainga maari e koe ke kau frontliners, kau ngai whapure anga ko whengau e aki, ke whai huhu posta, mo red test. Kai whakatoka ngā iange, o koe ke uhinga o CV koe red test pa ke negativi, pa ke whawhiwhia maari e koe. Koe o se CV koe o ke whakapapau koe o ke hao. Koe ha ai lelei taha ke tauhi, ai lao koe o COVID tahi wa, ke malu. Kai ua e whai whakaukau, sai peku hene simita e tanima te o alpea ai e kautou tesi. O ko kore atu. Ka pau koe anga e whakaukau, e wawe pe taimia ko tauran au. Neongo ku o si whamahino mai e New Zealand mo Australia e tau mai ai ngahi a tokon ke o mai e ngahi mea ngau e ko ia. Ke hoko atu, hange koen koe o mai e huhu whaisa. Ka koe kore koe ke kakai whonua, aku mahu inga upita ngai tutuuni koni. Ka pau hekai te mou whaka apa e tutuuni ia. Hekai ke pe mai he COVID ia ko hai ahai. Ka koe tau whi whaka apa aki ko ia. Lala, o sayang ho o tau he mitau i ua. Ki he tawhaaki o ke sio ki ai, hao toki whenga ke mitau ua ki he tawhaaki ko e taha. Ai aku mahu inga au pito ke tau talangofu. Koe rest at home, mahu inga ia, ke whai ia. He kusayang e rest at home, i he rest in peace. Ai aku o koutui, koe ngahi mea ia ke whakakaukau kia ka kai whonua. Ka talau ka koe ke tauhi lelei, pa ke malolo i api. Rest at home. Oku. Kau lelei ia ka koe, kau lelei ke whamiri. Hatoki ai hatai milala, o ke rest in peace. Ka koe ke fusai ia, i ho whamiri. So maybe the nima, so I'll take one, if I can, I'll take two. Pa koe lana pe ko wakamata weme. Malo ekpalemia ka taki ko ki kole pene ke confirm ange ai just for our reports ko case fa ka to anonima tahmi baba u recover ua pe tonu ya ko recover ta Ikai ko case ko baba u confirm case eta ko iyo ka ko sio pene ke fa ka to for our report recover pe ta pe so far ko ki feu yo no wa pe ya pe ko pe lava ke ka mai he reporti ai pe ko na o si hu ko to pe ko hai tu unga wi na hu malu I pe mo e fa si pe ka ta ki ko hai tu unga wi hu malu I ko na va o ko fa pe se ti ko o mai e lava ke o mai fa ka fika ka ta ki hange ko fa valua fe ko na nai o mai ane af ko pe se ti ta hanima out of the total population of the tonu ke nau huhu kapai ke lava tal mai tai mi kapai toki mai he tarioko ka ta Ia, malo ko feu ko o mai o kuma o peia ka ke malama ate tai nim ka e fa ma opo ia ke talate matai fika ange kon ko tau tano ko ke kai ko tike ke o mai o huhu uluaki tos uluaki na ua valu hiva ko tai nimi. As of this morning, ta fit one. Ai ko fa malo atu elala mo I kau media, Ai ko tau whengan ke kau mai alpe taimia. Ai ko tau foksio tau tolu ko toko memea o toko tahafe.
aki nau tō na kai ke tos ulo aki ko nau os ha. Ka ko no whakai ki ke u mea koe ni e te isa e koe tau whataha hoko e o mai ngai matai fika. O mai mo e mea koa wawa u he koen ku kau ma wawa. Le te tonga wa whiu. Ika. Luciane le niu. Ai ko whiu e ua whiu. E taimi koe ni e COVID. Nai ai mate a neafi I vaini. Ka ko kuhinga pea koe kuhanga o whamahino. Ka haha mo tutu uni koe ke taime mate. E ko kuhinga koe ni ifo ke mate koe uhinga whakai nā tūla. Ka koe taime COVID au pepe taha kotoa koe mate kotoa pe koe COVID. Ai ko ai pea ke mahino e ku asimai launga ia ai ni ihi. I tutu uni koe nai whai. Ka mahu inga pe ke tau whe mahino aki. Malo. Malo bi ko whiu ni na Australia ni afi was mahino pe na whakamahino te CEO e health o kai ko whikawa gen mo COVID. Kai whiu hoko? Tutun ko ki he mate to hongo fulu a loto. To ko wanoto. Hanga te mea e ki pare mea koe malolo whakanatula pe ia. O si o gai pēhono historia na mo tano pe kai mo ne toke tā. Pēne o stes pe ia. E pe kia koe. Ko hinga pe koe natula koe ni o e whakataptapu i mo lockdown koe hinga pe fo I tutuni koe ke whakawawā pēhono te rio e putu. Ko koe kia hane whilawi anu me COVID. Pau kwa putu wai ki hawe ki motu pau ke mo kore mai ke putu ngai mo ui. E hange pia ko no mai me muri koe. Patui koe close casket. Pau ke hawe apply pe protocol tatau koe. Heu whaosi. Malo. Koe ki whiu I penia ki he ke putu ngai mo ui. Koe ki whiu I pe mahino pe o ku sai e tau hura ki hua tolu ka mo pusta na ai lave mai e pun ngai moi ke ta faki koe ki he taha ki tau nima pulo ben o si roll out ni New Zealand ko wa time frame ke tau mau e ai hu malu ko ni ke taha ki lalo pa ua ko ki ai ka pa ko whakahoko whangi rapid test ko ni o wa ha me ave ke to taha ko ia ke mahino ni osi beni ne rapid test na ha fun line na ia rapid test to tolu be aho pa osi pe ko hinga ne ke ta fa ke usio ke ka fa ngongo mo tolu na ki kole benia pe ki rapid test be mo tolu he tai mini e osi press conference ko ni ki mo ta au ke mo family ke mo la ki lo I pe ki mo ta au ke mo family malo Malo pito lala ko tu koe whiu I uru aki na Australia pe ngahi press conference koe. Na to kamata hu koe Australia mo New Zealand tau nima ke tau taha. I he maina ko osi. Ko New Zealand kuna u ofa mai e hu malu I koe ke tau nima ke taha ki tongan I e pereri. Koe rapid test koe ke hau hataha rapid test pe o atu hau kat ke mahino na ke si o te o kai ke hika ke lava ia e ko hinga te ke hau koe ahon te ke positivi ko apongpo koe foi me be mahino ka koe ke hanga whakahoko ke tō na ke ofisi pe o te ke loi ko tau palparema koe ahoni koe ngahi mea ko ia hanga te utoi tāna ke pe ki he whehu I koe pal koe pore whianga hangai mo kaunga o he tainimi I he kamata ai hanga e he kakai o puke ai whakamatala mahu inga ki ngahi wheitu o nau alu holo ai. Aia ko nau tolu koe nana o mai whakamatala na lava pe o puke I nau tolu koe ia o sivi pe a mau ai. Kau whatata ki pe a vaini. O se tesi e tahawhe ni mange au tupu ia I vaini pe ia. U negativi ia. Koe ki family pe nia koe na e positivi ai ko toko tato ai ko na foi na no foma wenga I feitu e na puke fa matala
Pako mea ko hoko e ngahi mea nuku asi he. Iai whaikawa na iai, neongo na whaikawa e ki mua, pa whai lockdown ni. Kai ke talama ia na iai. Ai ko ngahi palopare mai, whehanga hangai, pa toi alu e keisia lahianga ka pau, e hanga he kakai o puke ai information. Ai ko tuko mea mahu inga ia. Ai na whai ato e kore ke kakai. Neongo e ne whakahela. Ai pe haki i notebook a ke hiki na aku i panke he he time koe. Na aku i he feitu koe he time koe whakaawa ai whi alu aki ke whai stock up koe kakaet. Ai nau ki teu ke time koe to hopa te lockdown. Ai koe ngai mea aku oku whaam koe ke mahino e he kakai. Koe kore whakamui koe ke repetition. Oa ai lala ke mau whaingofu ai mea. Koe mea koe ia e lava pe ia, ka ku whemau ke organize pe. Te uia ki mua ke time koe ku osi ai koe ni. Pe au ka koutu e whaingofu ang he time e whai press conference i lalo kai ke whaha alua ke tauhanga. O practice e tau tolu ai ngahi mea koe ia. E koe ala te tai ni mea tau expect tau tau ke kakakaka pe ki olu. Ai tupu ko ia positive cases malo burning question be apa itu pernah start mai ai koe lava ke mau mai information ni ko ni mau pe ko hai tu ku na hu pas raki ua pe kia pe ko ki na tol ko fo i case ko ni ono nima recover taha na osi hu tosi ua koto ai koe tunga ia koe kuia tai nini. Ai tuke pe ke kaule ka lalo. Tuke pe kaule ka ke huhu. Pea koe pusta ko na tol pe koe ku time koe na huhu ku oslava na huhu pusta. E brief mo ta kon mo puta mo i hange ko me mista o sia to ta fini manga o tesi o vaini. O ku wai leva fe mari ko na tol ko nu puke o i fo i upunga pe ko foi cluster pe ko ne family ko ni i vai ni ai leva o ku nei fo ke fata o fike o ha vai ni ave na utalamu ai leva ko hunga leva ko kalase ko na tol ko nei puke mahino ka ki na lam to ha o ko si no na pa ke na no ma no ai ko to ngai ko mahino to la hi ko ta ni mangi ko stesi e fata leva vai ni wa ne talamu o ko mai ko no clear me wa fu ke ata ha ko nga ko stes ka to na tol na tolu puke do fuma we kai ke ngofu afuke ke na wal ka feitu ai ko hinga pe ke toko ni atu ki he lockdown ni ko ni tau kakai ko me pe ta na fa fai ta no ke ai pana te repeat pe CEO health anehu he ne interview anehu ko tawanga mahe ni foke ta fika we ta fa nau ke fai ta pu lere ki he pana hange pe na fa ta no ki mu press conference ki mu ko na tolu e wa na po te ke na hu e whanau ko ni taha whai ki lalo. O paure o fua hau mea fie mau telefoni pe ko lue atu koe ke o si huhu ua pe ko huhu tolu o whai e whekau he ko koe e whai ngata ke lava puke. He ko ki reka koe tau taha whai ki lalo o te ke huhu whai ngo fua au pito ne puke pa e lava pipihi ai mahaki. Paki mea iki pe he o paure o alo indirect mo ataha pe alo tānoa pe ke alo mai ha mea me hataha o alat ko mo api. Fok me peo whano pe ko ngā ki hand sanitizer. E lava o ngā transfer mai ai virus ka koe i ho close contact pe he. Paki mea ik pe he, ka kotu ia pau te tau ki ai to koni lahi ia ke tau whahau koe ni me he maha ki whatu tāmaki koe ni pa ua e whamalo lahi. O mo ke hoko kono tukua te whamatala ki ho tau kāinga tō ngā ko hinga pe koe malo e whonua. Aneo ngona tau tāno pe he aho ni ke he COVID-19 ka koe ke ngalo he ni ho tau kāinga koe ni na e uesia i he tsunami, hoko lere pe ngau e tōn paremia, mo ni mo hono atu koni, ai koe kau e koe uhinga koho nau tesi ki nau tolu, na nau toa nau tō whakamafola atu, ai maha ki ka ki nau tolu koni kuesia. Ange koe lau koe nenai ke kau polisi whakolo, mo tolu o lahe whengau aki mo kakai whe alo aki ko uhinga pe koe ngahe uhinga ke. Whakapapau i o tui hao mas, whakapapau i o ke whamato ato i o whahoko whatongia koe ni, na hoko ai o ke puke ai, pia hoko ai o ke whakamafola atu ai varesi i ho tautou whi iloaki mo kakai o na whi whanonga aki he hala. Kai tā me ai ko whamalo atu pe, o mo he kātaki, kai ngatonga he taim whainga tā koe ni, hono tātāwh ki mo tolu, hono to o mo ngahi
tātai na ni ko hinga pe ko lele whaluku fua mo hinga pe ke wakai mo tesi. Ngai wheitu ko ni ko hinga pe ke whingai ke whakasisi ene mafola ko ne mahaki ko ni ke ngai wheitu ke. Whamalola he pe tūtai me pongpongi ni, pang tau whawhetai pe ke ki ene ke umai iwi ke whahoka tau ngai whatongia ke. Pau korek te tau whaosi. Pau e kreso tau iku si suklaisi. O whatamai, wheo he lau maari e maani o ni ke tukuia mau tolun ko toa o wana hiri ka whaipio tangata. Ka tātou pake ngongo mō whamatala. Ai ana e mea anga tono atuai e pare mea tonga hua kawa me liko. Pehe ki e minister e potunga ue mo ui. Toke tā saia piukala, pehe whoki ki he iyo. Malo hua kawa me liko. Pehe whoki e minister ko ia o e potunga ue ki muri mo e takamamata. Whekita o toi kamano. Ko e minister paanga tataf moyaki pe ke minister ko ia o ngahi ngau e angalalahi pe ko moi ko 17 tau moa pana heni foki pe mo e sekretar pule mo sekretar ki kabineti e kita etika koka to mafage tale kita pot ngai mo ui to kita siare ka ola mo na tole ka office malunga pe foki ke la kakata to programa ko ni ko wakai fo pe ko ai mo e fehui na o mai fefeka o polisi whakolo e na humalui. Ko tō taha polisi whakolo ko tā pehange koe na estuku atu i he ngahi o ngongo ki mua. Ko pau ke kakato e ne humalui hoani. A ka o polisi whakakolo ko tō ape ko tō ape. Pea ka pau o whainga maari e ke alu me takai hono tolu posta. Pea whakahoko mo ia. Pehange koe ko tui e maas mo tau he wāmama o mo ngahi mea ko tō ko ia. Ko ia ai mea ko ia o ko fia mau taha ko toa pe o ko laine mua pe o ko no foi api ko pau pe ke tatau ai ngai mea ko toa i he whai ehi ka ke ko whamalo atu malo ho mo mea mai ki he polokalama ko to ia i ha ngahi whakamatala fo o me he pureanga ko e whonga tatau pe te tau whelongo aki ai kai pe he foki ka te mātou kotoa na whai whatongi at me ni tāna tohi pe he foki ki a aripate ki sina pita takafua Luciane Luani ko Katarina tohi mo me a